Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я подготовил вам такой эксклюзивный видос. Он очень необычный, в необычном формате, с моим другом из Анголы по имени Лоуренцо Касуле. Что ж, томить не буду, приятного просмотра! Like it? Бары яхшыға илама ярхыма қиын бұл халат алхаңларың қол хелтеп қалма барығы алда хинен қолда ұрлықтарға юмайып қара келіп сықланы мұжыма білімге бұл мұжыма барығы болар мұжыма мұжыма келіп сықланы мұжыма төлемле бұл мұжыма барығы болар мұжыма Өзіңді қолыңа ал, хүрт көз яштарыңды Егеттің егетлігі, ішлеген іштәрінде Бір кімдәті іш түгел, хиңе ярдам иттерге Бір күндікті іш түгел, хиңе ярдам иттерге Хиңе ярған язмышты, хиң тотта алмаштыр Мына тағын яңлаштым деп қатырма әлі башты Ақылыңнан хин шаштың деп ойла хала кешелер Мүжіма дұлсын билішмә, көңіліңді түшірмә Ауыр бұл хала мұжымам, қайғы алмам башыма Бүгінгі күн өтіп кетәлі, яңы күн алмашыма Елмаям тұрмышыма, не бұл хала мұжыма Келіп сықманы мұжыма, білімде бұл мұжыма Барығы болар мұжыма, мұжыма Келіп сықланы мұжыма, төлемле бұл мұжыма Барығы болар мұжыма, мұжыма Келіп сықланы мұжыма, төлемле бұл мұжыма Барығы болар мұжыма, мұжыма Келіп сықланы мұжыма, төлемле бұл мұжыма Барығы болар мұжыма, мұжыма Да, понравилось тебе? Почему? Мне понравится, потому что так, как и рэп, моя страна. Я из Анголы, мне нравится рэп, очень сильно. Вот так надо, вот так. Бурна-бой. Вы знаете, кто Бурна-бой? Он рэп из Нигерии, из Африки. Поэтому мне нравится. Очень хорошо, очень красиво, интересно. Okay. I got it. Вот следующий артист мне сам очень сильно нравится, мне нравится его трек. Вот это, по-моему, лучший клип на башкирском языке. Давай. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй Кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй Безнең тормышты башкалар хистә үзгәртмәй Тик без белгәнде хәтердән башкалар итләтмәй Теләгән yerеңдә күрмәвең һинең гаеп Ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер Үзеңдән башкалар бирмәҫтәр һиңә яуап Ни өсөн ятаһың бер үк һавага карап Кыуанам был дөньяга Нимәнән миңа куркырга Вот это да! Бөтә дөнья Югерәм уны тот
тоторга. Кыланам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, йөгерәм уны тоторга. Беркем дә үтмәс артыңдан һине үргә, тик һинең теләк кәрәк барын күрергә. Тормыш калыпһыз, ә һин яңгыр уенсы, югер бейек интеккә каяны алгансы. Һинең адымды беркем дә ятып үлсәмәй, яда басканһың тип беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкемсе үзеңдең тормышыңда, үз каләмең менән язмышыңды. Кыланам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, йөгерәм уны тоторга. Кыланам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, йөгерәм уны тоторга. Йөгерәм уны тоторга. Как тебе понравилась песня? Да, вот эта песня мне тоже понравится. You know how we do, like rap, you already know. There's Mr. Burna Boy is in Nigeria. We are together. Эта песня мне тоже очень понравится. Энергично, да? Yes, energetic, you know, so quickly you can touch your body, you know, like rap. Yeah, You yeah. already know. Agree. Yes, I got it, man, I got it. Okay, okay. Next song is about national food of Bashkir. The next Sak song- sak. Huh? The next song is about Yes, natural yes, food. yes. And The meal is- which named sak sak. Sak 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 is the sak. name. Yes. Let's go. Okay. It's Alvin Gray, the most popular artist from Bashkortostan. He's the most popular. Yes. Let's go, bro. Bir bayramda o'tmay bize yerlar hem büyühet. Bir tabında bulmay bize sak sak temli seyir. Uzi ballı, uzi tatlı, irinderin közlü. Elle sak sak yaratkanга, ko'nglim bigrak hisli. Sak sak, tatlılar. Sak sak, ballılar. Sak sak, temli
Hey. Sek, sek. Sek, sek. Sek, sek. Sek, sek. Echt tatlılar. Echt ballılar. Echt demliler. Dil derdi yutarlar. Echt tatlılar. Echt ballılar. Echt demliler. Dünyanı unuturlar. Echt tatlılar. Echt ballılar. Echt demliler. Dil derdi yutarlar. Echt tatlılar. Echt ballılar. Echt demliler. Dünyanı unuturlar. Сяк-сяк in car just bomb. Oh, right. Right. And what do you think about? Yes, is energy song. You know, I feel like I'm in my country to listen my rap. You know, Yeah. it's so good. Bro. I like it. I Okay. get it. Okay. Тему не догнали, но не тут, что было. Башкортар в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. Исполняет мой любимый башкирский рэпер Yes. Ялагай. Yes. Let's go Okay. to listen. Армяне в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, цыгане в Абу-Даби. Армяне в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, цыгане в Абу-Даби. Говорили, будто мы отстали, тему не догнали, но не тут, что было. Башкортар в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. Абу-Даби, Башкортостан, very nice. Мен ырғыттым қарамайса түшті екі даблдай. Үйікті көргәтерісін асырға керекпай прайс. Сірсі деңгіз бойдарында біз түзінік парадайс. Абу-Даби, Башкортостан, very nice. Мен ырғыттым қарамайса түшті екі даблдай. Үйікті көргәтерісін асырға керекпай прайс. Сірсі деңгіз бойдарында біз түзінік парадайс. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Эй, братка, я чисто на стиле, тут набиты как раллины. Квадро влетели годами, нас воспитали. Песчаные бури метели, пока годы летели. Мы рисовали словами, о чем давно уж душою хотели. Эй, братка, я чисто на стиле, тут набиты как раллины. Квадро влетели годами, нас воспитали. Песчаные бури метели, пока годы летели. Мы рисовали словами, о чем давно уж душою хотели. Армяне в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, цыгане в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. Армяне в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, цыгане в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. It's like America. You know Tiger? It's like Tiger. Biz tüzünü kilersakты был тара алтында. Деньги толқындары ялтыраһын алтын фонда. Сәлам тиеп қаршы халы бізді шейхтар юлда. Күн соғышта ошы Башкортостан урамында. Башкортар в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, армяне в Абу-Даби, даги в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Башкортар в Абу-Даби, да мы тоже там бывали. Не давали обещаний, но ты видишь город вдалеке. Белая аудюха разрывает ветер налегке. 30 полных лет и небоскребы на песке. Башкортар в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. Башкортар в Абу-Даби, Башкортар в Абу-Даби. It's all finished. Song with West Motive. It's like Tiger. It's so quickly, it's energetic song. Yeah. It's good, very good. I like Да. it. I got it. Okay. Это тоже его песня. Вот Ялагай как раз сейчас. Только эта песня более мелодичнее. Вот. Как ты хотел. It's slowly, Yes. спокойно.
тоже рэп. Булды етер, қоям мұңғын өктәні етерлік бөлек еттім күндер. Достар көрді несік мен ұйқламай түндерін ырғыттым қағызға хистер. Яздым нетер, елдар бойы сәнсіп пақланды бұл жүрегім андықта ырғыттым қағызға оңынан ауыртудар тартып алды дос микрофон. Юқ, болманым качество һәм эталон. Юқ, тартманы брендтар салон. Ярдан болғын хинің әй жадым үйлем дәрім арттан эшелон. Қалдырамын бұл негіз бетон. Төді иптәш яңынан Вавилон. Яратам тигәндә яраттым һәм яным алдама еткерді тойғығым. Біләм мен ышанманың минең эштәргә, ләкин мен қалдырамын яным өлішін мәңгілік камера. Қалдырдым дарудар яшауын булманы күз алдынан юғалған мираж. Аңланым сәнәғәттің хақын алтындың хақы юқ минең өсін хақ ул янымдың кеңлігі ондағы йылы берген ялқын. Ғазапанып қарашым бұл хала халқын. Қалдырам минең қалдырам өзімдің қадірлі уақытты қалдырам битарға халынған мәңгіге йөрәгем тауышын. Ғазапанып қарашым бұл хала халқын. Қалдырам минең қалдырам өзімдің қадірлі уақытты қалдырам битарға халынған мәңгіге йөрәгем тауышын. Меңләгән йондыздар арасында айлана бер тамсы был ершар. Язылған ғұмырдың өстәрінен ядабыз өтәрді біз тик бары. Құдай берген бізге бөләктәргә тоя алмай дүния уғыштары. Башқалар ялқаулығы өсіндір толтыра кемдір тағылатары. Қыстырдылар өткен көздерін қараған бұлдылар күлішіп язған бұл айырдар әмә yok кеселәңі минал. Инің юк өмірдә бір не лайық тек күлкіге үйрәктен бұл тұтық кенжал еңіл шул кешінен күлуі қиын тек ярдам итүдер. Һәм күптәр аңламас болысын тойғылар югырыр күтүдер югырыр күз алдан ғұмырдар аңламас барығы олардың яқшылығы өсін түзілген қатмарлы әсәрдер. Күрмәсәр кешінің йөрәген ойланмай әйтілген өйләмдер қалдыра яралар күптәр еңілә юғала хыялдар түзірген мен әйттім етерлік ағалған көргеннің қалын дос йөрәктер. Бәхетлі булығыз амайлағыз юлдар үзігіз біләгіз барығын тимәк атлағыз һеп яқтыға. Құдайдың васияты менән ясын бөтәһендә күрергә ужмакта хайлағыз яндырда яқтылық қаматлагыз қорқмай құласа оқмақтан. Һәм исләгіз әрсақ һеҙҙең бар һайлаудар яҙыла яңлышҡандар аҫта боҙҙары ярыла. Ғәфү ит һораған йөҙөндә яҡтылыҡ сағала. Был ғүмер һайлаудар аяҡ аҫты беҙҙең ҡатламдар быяла. Бик матур кешеләр хатта был яҡшылыҡ дөрөҫтән ояла. Һәм минең хистәрҙең асыҡлығын белергеҙ теге донъяла. Шағир берҙе китә уның яҙмалары ғына мәңгелеккә кеше йөрәге яраларын ала. Шағир берҙе китә ижадтағыла йөрәктәргә йәшәү өмөтө емештәрен һала. Шағир берҙе китә күңеле уның үтә тойған тормошто бала. Һәм күрәһең мәңгегә ул шулай ҡала. Һәм күрәһең мәңгегә ул шулай ҡала. Меңләгән йондоҙҙар араһында айлана бер тамсы был ер шары. Яҙылған ғүмерҙең өҫтәренән яҙабыҙ үтәрҙе беҙ тик бары. Хоҙай биргән беҙгә бүләктәргә туя алмай донъя һуғыштары. Башҡалар ялҡаулығы өсөндөр тултыра кемдер тағыладары. Меңләгән йондоҙҙар араһында айлана бер тамсы был ер шары. Яҙылған ғүмерҙең өҫтәренән яҙабыҙ үтәрҙе беҙ тик бары. Хоҙай биргән беҙгә бүләктәргә туя алмай донъя һуғыштары. Башҡалар ялҡаулығы өсөндөр тултыра кемдер тағыладары. It's the best. Best? Yes, the best. Окей. Ну, что тебе понравилось? Вот эта песня мне понравится. Это спокойно. Да. Да. Мне понравится тоже. Ну, я же говорю, это мой любимый башкирский рэпер. А твой любимый башкирский рэпер? Да-да-да. Это вообще просто разносит. Ну мне тоже нравится. Окей. Красавчик. Эта песня называется «Абдрахман». Это народная песня, написанная человеком, которого предали те люди, которые представились друзьями его папы. Вот, но его предали вот. Вот эта песня. Да-да-да. Это народная песня. Давай послушаем. Абдрахман. Абдурахман. Так называется. Да-да-да.
очень спокойно. Ну, что ты думаешь? Что ты думаешь? Ну, это очень спокойно. Да, ну, когда-нибудь ты слышал такое вообще подобное? Ну, да, да. Я редко слышал, ну, я слышу такой же. Это интересно. А где слышал? Ну, в комнате у меня есть друг, русский тоже. Да. Ну, сам люблю тоже такой песни. Спокойно. Когда мы хотим думать о жизни, семья, когда Да, я да, да. скучаю по семье, Да. знаешь, да? Ну, так далее. Ну, очень интересная эта песня. Это показывает историю, Да, да. понимаешь? Вот так. Тебе понравилось, да? И мне понравится. Хорошо. Да. Тебе вот понравилось, как тебе вообще башкирская музыка в целом? Ну, мне понравится так. Рэп очень интересно. Мне понравится. А я помню, когда я был в Анголе, мне очень нравится рэп, американская музыка, Да, понимаешь? Ну. А Нигерия, у меня есть такой песня, да, как называется, Бурна Бой. Ты знаешь, он и рэп. Вот. Ну, что ты думаешь, вот башкирские музыканты умеют делать рэп? Если умею, Умеют? ну, это сначала первый раз, потом, наверное, да. Но очень интересная башкирская музыка. Ну вот, смотри, вот башкирские рэперы умеют делать рэп? Или не умеют, или не очень? Вот. Как у них? Умею. Умеют, да? Умею, да, умею. Окей. Почему нет?